لعفرين شاخكي زانينجاها ديلوكي هيا ترك جرد بيجن غازي انتاب لوي زانينجا هي كونفرانسا كا باريزاران افوكاتان تشيبو دما كونفرانسا دا شر دركت شر دنابرا كيدا تشيبويا وجبو تشيبويا دما وزير داده حكومت ائتلاف حكومت دمكي حبوش لاطا اخفتنا كي پیش کشتکه خلق ديجي وي درد كفن وبالزوره جندري صالون دقوتينن اف او شرع كود نافبرا آلين ائتلاف كسين كو پشتگیری ائتلاف دکن و آلين دندا درکتی شر افوکاتان محامین پاريزرن او وکا وزير داده وکا یه ائتلاف اپوزیسیون سوری وکا کسکی وها هاتیه بناف کرن که بیا سدما پارچبونا دنافبرا پاريزران دا خلق دبیجه او حکومت دمکی یا ائتلاف ناخوازن و جی نرازینه پاريزران خواستن حکومت ائتلاف تلیا خوان نخه ناوا کاروان وان پرچه نکه سكرتير گشتي نتوين يكبويج لأنجمن آسایش ناف دولتي لنيويورك رابورت أخوة ده دربار مترسيين داعش ده خوان زيادتر بال لسر عراق ولسوريا رابور بحثا كامبين لروج أواي كورسانيج دكا كمالبات چكدارين داعش تيدا گرتينه جيگري باليوزي أمريكا لأنجمن غوت حطانها 11,000 کوچبر ج کامپین هول روش هاتنه وگراندن هاتنه درخستن 5,000 جوان د 12 مهین در باسبوی در کتنه در راپورت ده بحثا در باسبونه 10 سالان د سر کومکوژیا داعش را اجتی کرن لسر لهمبری کردین ایزیدی شنگاله نونرین هنک ولاتن خواستن کو کومکوژیا ایزیدیان نیجبیر کرن نوزدمین راپورا سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی یا درباره مترسین داعش ده لانجمن آسایش لنیویورک هات خوندن زیدتر بال لسر عراق و سوریه هات کشاندن ji destpêka çileve wê grûpê nêdaxuya berfirehbûnê pîşan daye û dest bi tevgereke organîzekirî kiriye li wan hemû cihên ku ji aliyê xwe ve wek wilayet ragihandine. Di wê çarçoveyê de jî bi awayeke demkî tevgera wê di mehên çile û adarê de li Iraqê zêde bû. Ku berê li wê derê tevgera wê heta astekê zêde hatû birawestandin. Daişê tevgera xwe li Komara Erebiya Sûriyê zêde kiriye û êrişên xwe zêde kirine bi taybetî li navçeya biyabana Naverast. راپور به نیگرانی بحثا کامپین روژاوای کردستان دکه کو کسوکارین چکدارین داعش لوان دمینن جیگره بالیوز دائمی امریکای جی لانجمن گوت حتی نها 11,000 کوچبر ج کامپین هولو روژ هاتنه وگراندن کو 5,000 جوان د 12 مهین بوری دبون. حتى نهاجي لكامبين هولو روج لسوريا كشاك مروفي مافين مروف وأمنية زیده 43,000 کس دوان کامپان دنکو پرانیاوان زاروکن دوی ولات کاره زیده تر و بلستر بکن دکو ولاتین خواج باکور سوریه وگرینن. در باسبونا 10 سالان ده سر کومکوژیا داعش را کل دیجی کردن ازدی کر ده گوتارن ولاتین اندام ده درکت پیش هنه کان جوان دا خواز کرن که او تراجدی نیجبیر کرن. دوی او تندوتجیا سکسیا کو 10 سال بری نها جالی داعش و لبرانبر خلق ازدی هات کرن جبیرا منچه یکو کریارن وها کرن دوی روبروی لپرسینه بین کرن دوی امره ندن همان تراجدی لتجی هکی جیهانه چه ببه د دمکې د کو 10 سال د سر کومکوژیا داعشی یا دجی خلک ازدیره درباست بن ناب امچاوی خوژ سر شر دجی داعشی بدن عالی د دمکې د کو برفره دبه بوهنک جهنو. I give the floor to the representative of the United Kingdom. راپور آماجه بویه که ده کو مزنترین مترسیا داعشی دوی دمیده لسر ولاتن افریقایه و هشیاریه ده اگر یکسر تدبیر نین ورگرتن و دمه دبه او ریخستنا کو وک تروریست ناسکرن جمالی حتی نیجیریای روبرکی برفره کنترول بکه.